الصلاة والسلام على نبيه الهادي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد गुज़श्त दरस अंदर पर हना तौहीद मुतालिक और अस करो यह बयान कि नेक्स्ट दरस अंदर परो इस तौहीदुक गोडनुक किस्म तौहीदुर रुबूबिया यम ब्रोह कि तौहीदुर रुबूबिया जानो इस शरई एतबार मुफस्सलन बेहतर तो लाजिम सानि खतर कि अर्रुबूबिया लफ्ज़ ये मज़ द्रामुत या यह रब युस अमुक मतलब क्या गोडनेथ वुचो इस लुगतन और हम पत वुचो इस इस्तिलाहन तौहीदुर रुबूबियहुक माना क्या तौहीदुक माना क्या अमिच वज़ाहत गई पतमिस दरसस अंदर तो अम पत युस अर्रुबूबिया लफ्ज़ रोजान इब्नुल अंबारी रहिमहुल्लाह बयान फरमावान अर्रब्बु यनक़सिमु इला थलाथति अक़साम दपान यह लफ्ज़ अर्रब यह त्रेन मानाहन पे मुश्तमिल या त्रेन अक़सामन पे मुश्तमिल गोडनुक यकूनु रब्बु अल मालिक गोडनुक माना रब्बुक क्या अल मालिक कुन चीज़ुक मिल्कियत थवन वोल बादशाह और अमिच मिसाल हदीसी जिब्रीलस अंदर मिलान युथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन सवाल करने मे वनियो हज क़यामत करी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमान मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल यमिस तुम पृछान तमिस तम खुद ज़्यादा मालूम साइल सद खुद ज़्यादा मालूम क्या तम पे बयान फरमान फ़अख़बिरनी अन इमारातिहा तेल वनियो मे क़यामत क्या निशानी गोडनिच निशानी क्या अन तलिदल अमतु रब्बतहा क़यामत निशानी कि लोंडी अपनी आका रब्बा को जन्म देगी रब्बतहा रब बिमाना क्या अल मालिक समझे वन इथे कन रब यवान कथ मानास मज इस्तेमाल करने अस्सय्यिद अल मुता बादशाह जुट सरदार यम सन्स इताअत आसिवान करने यमिस लुक आसन क्या करान फॉलो करान इस दपो रब्बुक मतलब गो सु सय्यिद तो सु सरदार यम सन्स फॉलो यम सन्द लुक क्या यमिस लुक क्या आसन करान फॉलो आसन करान इत्तिबा आसन करान यिथकन सूरत यूसुफस अंदर आमुत यम सात जेलस अंदर रोजन वल तिम शख्स ख्वाब हेत आय तिमन मज क्या वनुक अकिस ताबीर युस दचुक रस उस शराब कड़ित उस पन्निस बादशाह चावनावन ख्वाबस मज तमिस दोपुक फयस्की रब्बहु खमरा यह हसा चाय पन्निस कमिस रब लफ्ज़ रब आव अतन क्या रब निश मुराद सय्यिदहु युस अम सुन बादशाह यम सज इताअत करान यह हसा चाय तमिस क्या शराब अतन रब का मतलब रब्बुक मतलब अतन हु रब क्या फयस्की रब्बहु यानी सय्यिदहु इथे कन त्रेयम माना रब्बस अल मुस्लिह युस कुनी चीज़स इस्लाह आसि करान दुरुस्तगी आसि फराहम करान कुनी चीज़स शहरान आसि कह चीज़ यिथकन वन अरबी ज़बान अंदर रब्बर रजुलु शैअ यरुब्बुहु रब्बन अख शख्स हसा चीज़स क्या करान इस्लाह करान क्या गो रब माना मुस्लिह इस्लाह करन वोल समझ आवा कज माना करे बयान त्रे गोडनुक अल मालिक दोयम माना अस्सय्यिदुल मुता त्रेयम अल मुस्लिह इब्नु फारिस
چھُ بیان فرماوان الراء والباء يدل على اصول. لفظ را تہٕ با کیاہ گوٚو رب. دپان یہِ چھُنہٕ أکسٕے اصلس پٮ۪ٹھ دلالت کران أکسٕے معناہس پٮ۪ٹھ دلالت کران یہِ چھُ واریاہن معناہن پٮ۪ٹھ کیاہ کران دلالت کران. مگر یِمو معناہو اندر یُس گۄڈنیُک معنی چھُ سُہ کیاہ گوٚو اصلاح الشیء والقیام علیہ. کانٛہہ چیٖز شیہرُن کُنہِ چیٖزُک اصلاح کرُن بیٚیہِ تمیُک اہتمام کرُن. فالرب المالک رب نِش چھُ مُراد المالک تہِ والخالق رب نِش چھُ مُراد خالق تہِ والصاحب رب نِش چھُ مُراد صاحب ساتھی تہِ والرب المصلح للشیء اور رب چھُ وَنان یُس کُنہِ چیٖزس اصلاح آسہِ کران. واللہ جل ثناؤہ الرب دپان اللہ تعالیٰ تہِ چھُ کیاہ رب کیازِ لأنه مصلح احوال خلقہ تِکیازِ یُس تہِ مخلوق چھےٚ تِمن تِہنٛدٮ۪ن حالاتن اندر سُدھار انن وول احوالن اندر سُدھار انن وول تہِ چھُ کُس اللہ تعالیٰ. یِمن معانین سۭتۍ سۭتۍ چھُ لفظ رب گژھان استعمال معبوٗدس پٮ۪ٹھ تہِ. الرب یُس چھُ امیُک بیاکھ معنی چھُ کیاہ معبوٗد تہِ. دلیٖل کیاہ چھےٚ لُغہ اندر أکِس شاعر سُنٛد کلام بیان کران ارب یبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. بہترین شعر بُتن متعلق بیان فرمان کہ ربُن یہِ ہیٚکہِ رب ٲسِتھ یبول الثعلبان برأسه ییٚمہِ سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ شال چھِ کران کیاہ پِشاب یہِ ہیٚکہِ رب ٲسِتھ. لقد ذل تحقیٖق چھُ سُہ رُسوا تہٕ ذلیٖل ییٚمہِ سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ یا ییٚمہِ سٕنٛدِس پانس پٮ۪ٹھ کیاہ آسان شال آسان یوٗرِنیٹ کران پِشاب کران. یہِ چھِ مذمت کٔرمٕژ شاعرن اتھ شعرس منٛز کٔمِس بُتن ہٕنٛز. یہِ کتہِ ہیٚکہِ رب ٲسِتھ یہِ نَے پنُن پان چھُنہٕ ہٮ۪کان پاک تھٲیِتھ یِمو شالو نِش یہِ کتہِ سا ہیٚکہِ رب ٲسِتھ. گوٚو اتٮ۪ن کیاہ چھُ سُہ رب نِش مُراد نِوان محبوٗد. اور امِچ بیاکھ مثال کیاہ چھےٚ قبرِ اندر کیاہ یی وننہٕ من ربُک تُہُنٛد رب کُس چھُ. تتٮ۪ن چھا رب نِش مُراد توحیٖدِ ربوٗبیتٕے یوت کِنہٕ تتٮ۪ن آسہِ معبوٗدیتُک تہِ سوال. محبوٗد ہٮ۪تھ کینٛہہ لُکھ چھِ ونان اسہِ ہسا یی قیامتُک دۄہ سوال یا قبرِ اندر سوال کرنہٕ من ربُکا تُہُنٛد رب کُس چھُ. توحیٖدِ ربوٗبیت چھُ کٲفی اُلوٗہیتس متعلق تتہِ ما یی پرژھنہٕ من الہُکا. یِمن کیاہ ؤنِو تُہۍ تِمن دٔپِو تُہۍ یُس یہِ لفظ رب چھُ یہِ چھُ الہ کِس معناہس منٛز تہِ استعمال گژھان. دلیٖل کیاہ چھےٚ ربٌ یبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ابن الاثیر رحمہ اللہ چھُ بیان فرماوان الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. کۭتیاہ معنی چھِ اتھ. دپان رب چھُ عربی زبانہِ اندر کتھ پٮ۪ٹھ استعمال گژھان المالک السید المدبر. المدبر مدبر کیاہ گوٚو تمام معاملاتن ہٕنٛز تدبیٖر انجام دِنہٕ وول. یہِ گوٚو ترجم. تدبیٖر کیاہ گوٚو وَنیا کانٛہہ تۄہہِ منٛز شاباش. کانٛہہ معاملہٕ انجام دِنُک گۄڈنٮ۪تھ پلان کرُن تختیٖط کیاہ کرُن پلان کرُن. تمیِکۍ یِم عواقب آسان رِزلٹس آسان تِم کنسِڈریشنس منٛز گۄڈے نِتھ پتہٕ سُہ پلان امپلمنٹ کرُن اتھ چھُ ونان تدبیٖر. وۄنۍ کُس چھُ مُدبِر اللہ تعالیٰ چھُ پلان کٔمِس چھُ رِزق دیُن کوٗتاہ چھُ دیُن. رب العالمیٖنس چھِ امیِکۍ رِزلٹس عواقب گۄڈنٮ۪تھٕے معلوٗم تِم کنسِڈریشنس منٛز نِتھٕے چھُ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ نوازان واریاہ زیادٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ تھاوان فقیٖر. سمجھ چھِ یِوان. اللہ الذی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ چھُ سۄ ذات یُس
کٲنٛسہِ ہُنٛد رِزق چھُ واریاہ کُشاد بَناوان واریاہ زیادٕ دِوان اور کٲنٛسہِ چھُ تنٛگ دٔستی تنٛگ رِزق تھاوان اللہ تعالیٰ سُنٛد پٕلان اللہ تعالیٰ سٕنٛز حکمت اللہ تعالیٰ چھِ عواقب پتہ انجام رِزلٹٕس پتہ تیٚلے چھُ سُہ کٲنٛسہِ کیٛاہ دِوان یا تہٕ اِناثٕے یٲتۍ دِوان کورے یاژ دِوان یِتھ کٔنۍ بہٕ اکھ خۄش نصیٖب چھُس مےٚ چھےٚ کورے یاژ فِلحال تہٕ یا تہٕ چھُ کٲنٛسہِ لٔڑکہٕ یٲتۍ دِوان تِم تہِ چھِ خۄش نصیٖبٕے یا چھُ کٲنٛسہِ کورٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ او یُزوِجوٗ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ بیان فرمان او یُزوِجوٗہُم ذُکرانن و اِناثا یا تہٕ چھُ کٲنٛسہِ دِوان مرد تہِ تہٕ مطلب لٔڑکہٕ تہِ تہٕ لٔڑکی تہِ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقیٖمًا ییٚمِس یَژھان چھُ تٔمِس چھُ تھاوان کیٛاہ عقیٖم بانٛج تٔمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ زٮ۪وان یہِ چھُ رۄب العالمیٖن سُنٛد حکمت رۄب العالمیٖن سٕنٛز تدبیٖر والمُربی بیٚیہِ چھُ رۄب وَنان کٔمِس مُربی یُس پروان آسہِ چڑاوان کٲنٛسہِ یُس پرؤرِش آسہِ کران کٲنٛسہِ والمُنعِم بیٚیہِ یُس نعمت عطا آسہِ کران اہم نُقطہٕ چھُ یہِ تھٲیِو یاد ولا یُطلقُ غیرَ مُضافٍ اِلا علی اللہ تعالیٰ مُطلقن ہٮ۪کو نہٕ لفظ الرب اللہ تعالیٰ ہس ورٲے ؤنِتھ کٲنٛسے سمجھ آوا رۄبس کیٛاہ اوس معنا مالک تہِ سید تہِ ٹھیٖک چھا یا یۄس گرٕ شوٗن سنبھالان چھےٚ نہ انگلِشس منٛز کیٛاہ چھِ ونان أکِس مطلب ماجہِ یۄس گرس منٛز آسہِ ہاوُس وایف مگر عربیَس منٛز کیٛاہ چھِس ونان رۄبۃ البیت گرٕچ کیٛاہ رۄبۃ البیت دپان مُطلقن یی نہٕ الرب وننہٕ مُطلقن الرب ہٮ۪کو نہٕ انسانس ؤنِتھ چاہے سُہ کُس ٲسۍتن غیر مُضاف ییٚمہِ ساتہٕ تہِ انسانس رۄب یی نہ وننہٕ سُہ گژھِ مُضاف گژھُن استعمال توے ووٚن فیسقی رۄبہوٗ خمرا سُہ ہسا چاوِ پننِس سیدس رۄبہوٗ رۄب بنیو مُضاف ہوٗ بنیو مُضاف اِلے توے چھُ ماجہِ ونان کیٛاہ رۄبۃ البیت گرٕچ رۄب گوٚو مُضاف تہٕ مُضاف اِلے ان تلد الامۃ رۄبتہا لونڈی دی جنم پننہِ مالِکِنۍ اتٮ۪ن تہِ آو مُضاف ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے أسۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ رۄب ونو تیٚلہِ چھُ سُہ رۄب تمہِ ساتہٕ مُضاف کرُن استعمال سمجھ چھا یِوان اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدے یوت خٲطرٕ چھُ مُطلقن لفظ الرب استعمال گژھان اللہ تعالیٰ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ مُضاف تہِ کٔرِتھ استعمال تہٕ مُطلقن تہِ أسۍ دپو اللہ ہُوَ الرب اللہ تعالیٰ چھُ رۄب اتٮ۪ن کوٚر نہٕ اَسہِ مُضاف استعمال کِہینۍ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اللہ ہُوَ رۄب العالمیٖن اللہ تعالیٰ چھُ عالمیٖنن ہُنٛد رۄب گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مُضاف تہِ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ مُطلقن تہِ البتہ یِم اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُ تِمن چھُ ضروٗری رۄبُ کدا فلٲنۍ چیٖزُک رۄب فلٲنۍ چیٖزُک رۄب یہِ وَنُن ضروٗری یِتھ کٔنۍ أسۍ گٲڑۍ کٔمِس چھُ تۄہہِ منٛز تۄہہِ چھُو گٲڑۍ مِثال اگر بہٕ وۄنۍ نیرٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ من رۄبُ سیارہ من رۄبُ ہادِہ سیارہ ییٚمہِ گاڑِ ہُنٛد مٲلِک کُس چھُ وۄنۍ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ لُغتن امیُک معنا اصطلاحن کتھ ونو ربوبیہ یا توحیٖد الربوبیہ یُس چھُ شرعن کتھ ونو أسۍ دپان وحقیقت معنى الربوبیة فی القرآن تقوم على رُکنین اثنین توحیٖد الربوبیہُک معنا یُس چھُ نہ امِچ حقیٖقت چھےٚ قرآنِ کریٖمس منٛز دۄن رُکنن پٮ۪ٹھ مُشتمِل کٔژن دۄن رُکنن پٮ۪ٹھ یِم زٕ رُکُن واریاہن آیاتن منٛز چھِ بار بار ذِکِر گٔمٕتۍ گۄڈنیُک رُکُن کیٛاہ چھُ افراد اللہ بالخلق گۄڈنیُک رُکُن چھُ اتھ اللہ تعالیٰ کُن زانُن کتھ انٛدر الخلق پٲدٕ کرنس انٛدر سمجھ چھا یِوان افراد اللہ تعالیٰ بالخلق اللہ تعالیٰ پٲدٕ کرنس انٛدر کُن زانُن مطلب گوٚو آسمانن ہُنٛد پٲدٕ کرن وول چھُ فقط اکھ اللہ تعالیٰ انسانن ہُنٛد پٲدٕ کرن وول چھُ فقط اکھ اللہ تعالیٰ
زمیٖنن ہُنٛد پٲدٕ کرن وول چھُ فقط اکھ اللہ تعالیٰ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک خالق چھُ صرف اکھ، سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ. یہِ گوٚو گۄڈنیُک رُکُن. دوٚیِم رُکُن کیٛاہ چھُ؟ اِفرادُہُ بالامری و تدبیٖری ما خلق. اللہ تعالیٰ ہن یہِ کینٛژھا وۄنۍ پٲدٕ کوٚر نہ، تمِچ تدبیٖر یُس بہٕ بیان اوسُس فرماوان، تمِچ تدبیٖر انجام دِنۍ، سُہ اِمپلمنٹ کرُن، تمِچ اصلاح، سُہ پروان چڑھاوُن، یِمن سارنٕے معاملاتن منٛز تہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ مانُن؟ کُن مانُن. کٔژ رُکُن چھُ وۄنۍ ربوٗبیتس قرآنِ کریٖمس منٛز؟ اکھ کیٛاہ چھُ؟ اللہ تعالیٰ کُن زانُن. کتھ منٛز؟ تخلیٖق کِس معاملس منٛز، یعنی فقط چھُ خالق اللہ تعالیٰ. دوٚیِم چیٖز، دوٚیِم رُکُن، یہِ کینٛژھا وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کوٚر، کیٛاہ کوٚرُن پٲدٕ؟ آسمان، زمیٖن، سیار، ستار، انسان، جانور، یِہنٛدۍ یِم تہِ معاملات چھِ، یِہنٛدۍ یِم تہِ اموٗر تہٕ شعوٗن چھِ، تِہنٛز تدبیٖر انجام دِنہٕ وول تہِ چھُ فقط اکھ، سُہ کُس چھُ؟ اللہ تعالیٰ. یِہوے گوٚو کیٛاہ؟ توحیٖد الربوبیہ. امِچ دلیٖل کیٛاہ چھےٚ قرآنِ کریٖمس اندر؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ. فرعونن پرُژھ کٔمِس؟ موسیٰ علیہ السلامس. کیٛاہ؟ فمن ربكما، اے موسیٰ تۄہہِ دۄن ہُنٛد رۄب کُس چھُ؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. کٕمن دۄن ہُنٛد؟ موسیٰ علیہ السلام تہٕ ہاروٗن علیہ السلام. بہٕ ونو تۄہہِ اکھ لطیٖف. یُتھُے مےٚ گۄڈنیُک خۄطبہٕ اوس نہ دیُن، مےٚ آو تتھ منٛز أمسٕے موسیٰ تہٕ فرعونس مُتعلق. مےٚ ژھُن فرعونس تہِ علیہ السلام پھِرِتھ. ٹھیٖک چھا؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ، اے موسیٰ مےٚ ؤنِو سا تُہُنٛد رۄب کُس چھُ؟ تۄہہِ دۄن ہُنٛد رۄب کُس چھُ؟ تِمو دیُت جواب قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. سون رۄب چھُ سُہ ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس خلقت بخش پٲدٕ کوٚرُن. ثم هدى، امہِ پتہٕ کٔرنس رہنُمٲیی، یعنی امہِ پتہٕ سنبھٲلِن تٔمۍ سٕنٛدۍ شعوٗن، تٔمۍ سٕنٛدۍ معاملات، تِہنٛز تدبیٖر دِژٕن انجام. گوٚو دۄنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ ربوٗبیتُک معنا مُشتمل، دۄن رُکنن پٮ۪ٹھ. اکھ گوٚو اللہ تعالیٰ تخلیٖقس منٛز کُن زانُن. دوٚیِم چیٖز مخلوٗقاتٕکۍ یِم تہِ معاملات چھِ. وٕچھو وۄنۍ معاملات کیٛاہ چھِ مخلوٗقات سٕنٛدۍ تہٕ کتٮ۪ن چھِ لُکھ ڈلان. مخلوٗقاتن ہٕنٛدیو معاملو اندر چھُ اکھ یُس بہٕ وٕنۍ اوسُس مثال کران بیان، اولاد دیُن چھُنہ. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ییٚتہِ أکِس مُسلمانس اولادٕے چھُ بنان، سُہ کیٛاہ چھُ پتہٕ کران؟ سُہ چھُ جالین تھاوان دجہِ گنڈِتھ، مےٚ بنہِ اولاد. سُہ چھُ کُلٮ۪ن تراوان پان الہٕ ہُنٛد، مےٚ بنہِ اولاد. اگر تٔمِس یقیٖن آسہِ ہا توحیٖد ربوٗبیتس پٮ۪ٹھ پژھ آسہِ ہا، ایٖمان آسہِ ہا، تیٚلہِ کرِ ہا نہٕ سُہ یہِ چیٖز. تٔمِس ٲس معلوٗم اللہ تعالیٰ چھُ مےٚ کُن مانُن. کتھ منٛز؟ تمام مخلوٗقاتن ہٕنٛدۍ یِم تہِ اموٗر چھِ تِہنٛدِس تدبیٖرس اندر. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن میانہِ خٲطرٕ پلان سوٗنٛچمُت، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اِمپلمنٹ تہِ کوٚرمُت. اللہ تعالیٰ چھِ امیِکۍ عواقب تہِ ملحوظِ خاطر، اتھ منٛز آسہِ رٕژر میانہِ خٲطرٕ. بس مۄکلیو. کریو تٔمۍ توکُل اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ. امہِ پتہٕ نہ ٲسۍ تٔمِس پنٕنۍ پونٛسہٕ کرٕنۍ ضایہِ، نہ ٲسۍ تٔمِس پونٛسہٕ چھِنہ ضایہِ پیٚوان کرٕنۍ. امہِ پتہٕ واریاہن جاین چھُ گژھُن، تور ما گژھِ ژھوٚرُے، تتہِ چھُ خرچاوُن پیٚوان، چندٕ پیٚوان کھٲلۍ کرٕنۍ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ چھِ بیان فرماوان توحیٖد الربوبیہ کتھ ونو؟ هو الاقرار الجازم، پختہٕ اقرار کرُن. کمیُک؟ بأن اللہ تعالیٰ رب كل شيء، کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک رب. وملیٖکُہ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک بادشاہ. وخالقُہ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک پٲدٕ کرن وول. ومدبرُہ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک تدبیٖر کرن وول. والمتصرف فیہ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس اندر پنُن تصرُف ہاون وول، یعنی یِتھ کٔنۍ سُہ یژھان چھُ تِتھ کٔنۍ انجام دِوان. لیس لہُ شریٖکُن، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پاٹنر، کٕہٕنۍ تہِ شریٖک. فی مُلکِہ، نہ تٔمۍ سٕنٛدِس بادشاہتس اندر، نہ یِمن چیٖزن اندر. ولا منازعن فی شیء من معانی ربوبیتہ، ربوبیتٕکۍ یِم تہِ معانی چھِ
تِمن منٛز چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہس کٕہٕنۍ تہِ ساجی, کٕہٕنۍ تہِ پاٹنر, کٕہٕنۍ تہِ شریٖک. یہِ گوٚو توحیٖد الربوبیہ ہٕچ تعریٖف منہاج السنہ ہس اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کران. ابن القیم چھِ امہِ پتہٕ کیٛاہ کران, وضاحت مدارج السالکینس اندر تھوڑا وضاحت کران, بیان فرمان فیشہد صاحبہ, یُس یہِ توحیٖد الربوبیہس اقرار کرن وول چھُ, توحیٖد ربوبیت مانن وول چھُ, سُہ کمیُک اقرار چھُ کران, قیومیت الرب, سُہ چھُ ونان رب العالمیٖن چھُ قیوٗم, فوق عرشہِ, سُہ چھُ قایِم کتھ پٮ۪ٹھ, مستوی کتھ پٮ۪ٹھ, عرشس پٮ۪ٹھ, یُدبِرُ امر عبادِہ وحدہ, سُہ چھُ تنہِ تنہا تمام بندن ہٕنٛدۍ معاملات پانے تدبیٖر تمِچ انجام دِوان. فلا خالق, کٕہٕنۍ پٲدٕ کرن وول چھُ, ولا رازق, کٕہٕنۍ رزق دِنہٕ وول چھُنہٕ, ولا معطی, کٕہٕنۍ عطا کرن وول چھُنہٕ, ولا مانع, کٕہٕنۍ رُکاون وول چھُنہٕ, ولا مُمیٖت, کٕہٕنۍ مارن وول چھُنہٕ, ولا مُحیی, کٕہٕنۍ زندگی دِنہٕ وول چھُنہٕ, ولا مُدبِر لِامرِ المملکۃ ظاہرا وباطنا غیرُہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز یۄس یہِ بادشاہت چھےٚ, بادشاہتٕکۍ یِم تہِ اموٗر چھِ, یہِ دُنیا, یہِ کاینات, امیُک نظام یُس یہِ چلاوُن چھُ, ظاہرن یا باطنن, امِچ تدبیٖر کرن وول تہِ چھُ صرف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہس ورٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ. فما شاء کان, یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ یژھِ تہِ سپدِ, وما لم یشاء لم یکُن, یہِ نہٕ اللہ تعالیٰ یژھِ تہِ سپدِ نہٕ کِہینۍ, چاہے کیٛاہ تہِ کٔرتن اکھ انسان. لا تتحرک ذرة الا بإذنہ, یتھ کایناتس اندر اگر ذرہ برابر کانٛہہ چیٖز حرکت کران چھُ, سُہ چھُ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اجازتہٕ سۭتۍ کران, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اجازتہٕ ورٲے چھُنہٕ پانے ڈلان. ولا یجری حادث الا بمشیئتہ, یُس تہِ واقعہ رونما گژھان چھُ یتھ زمیٖنس پٮ۪ٹھ, یتھ آسمانس اندر, پرٛٮ۪تھ کُنہِ کایناتس اندر, سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مشیئت مُطابق تہٕ چاہتہٕ مُطابق گژھان. ولا تسقط ورقة الا بعلمہ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنہٕ ؤتھٕر یُس کُلہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان چھُ, امیُک تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس علم. کانٛہہ پنہٕ ؤتھٕر چھُنہٕ کُلہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان ییٚمیُک نہٕ علم اللہ تعالیٰ ہس آسہِ. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, دپان اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُنہٕ مخفی ذرس برابر چیٖز تہِ, چاہے سُہ آسمانن اندر ٲسۍتن, زمیٖنن اندر ٲسۍتن, ولا اصغر من ذلك, امہِ ذرہ برابر, امہِ ذرہ لۄکُٹ تہِ چیٖز ٲسۍتن, ولا اکبر, یا امہِ ذرہ بوٚڑ تہِ چیٖز ٲسۍتن, الا احصاها علمہ, اللہ تعالیٰ سُنٛد علم چھُ اتھ سٲرسٕے کیٛاہ کٔرِتھ, شُمار کٔرِتھ, چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس علمس اندر. واحاطت بہ قدرتہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز قدرت یۄس چھےٚ سۄ چھِ اتھ گیراو کٔرِتھ. ونفذت بها مشیئتہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز چاہت تہٕ مشیئت چھِ اتھ پٮ۪ٹھ نافذ. واقتضتها حکمتہ, یہِ کینٛژھا گژھان چھُ, یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ حکمتُک تقاضہٕ آسان. فہذا جمع توحیٖد الربوبیہ, یِہوے گوٚو توحیٖد الربوبیہ. کوٗتاہ بہتریٖن اندازس اندر سمجھٲیِکھ. ییٚمِس وۄنۍ یہِ علم آسہِ یتھ کایناتس اندر چھُنہٕ, یہِ چھُنہٕ تۄہہِ اتھے یِوان ما, یہِ ذرہ تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اجازتہٕ ورٲے اورٕ یورٕ کران, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اجازتہٕ ورٲے. سُہ تھایا اللہ تعالیٰ ہس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ پژھ, مےٚ گژھِ وۄنۍ رِزق تتٮ۪ن عطا. مختصرن اگر, یہِ ٲس زیٖٹھ ڈیفِنِشن امِچ, ٲس نا, یہِ روٗد نہٕ کٲنٛسے یاد, یہِ چھِ مےٚ پتہ, مےٚ تہِ نہٕ کِہینۍ. اگر مختصرن ونو نا تیٚلہِ توحیٖد الربوبیہ ہٕچ تعریٖف کیٛاہ گٔے, یۄس یاد تھاوٕنۍ چھِ, أسۍ دپو افراد اللہ بافعالہ, مختصر افراد اللہ بافعالہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِم کامہِ چھےٚ تِمن منٛز سکوٗن مانُن. وۄنۍ کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کٲم, شاباش, تخلیٖق, یہِ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کٲم, اتھ کامہِ منٛز اللہ تعالیٰ کُن مانُن, تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ شریٖک. دوٚیِم کٲم تدبیٖر, یہِ کٔمۍ سٕنٛز کٲم چھےٚ, اللہ تعالیٰ سٕنٛز, تدبیٖرس منٛز نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کٕہٕنۍ شریٖک مانُن. ترٛیٚیِم چیٖز حساب کِتاب, بالکُل اتھ منٛز تہِ اللہ تعالیٰ کُن مانُن. ژوٗرِم چیٖز, گۄڈٕ روٗزِو تُہۍ دُنیاہسٕے منٛز, تُہۍ چھِو جلدی واتان حسابس پٮ۪ٹھ. رِزق, رِزق دیُن تہِ چھُ کٔمۍ سٕنٛز, اللہ تعالیٰ سٕنٛز کٲم, اتھ منٛز تہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ مانُن, کُن. بیٚیہِ اولاد دِنۍ, یہِ گوٚو رِزقسٕے منٛز سورُے.
بیٚیہِ زِندگی دِنۍ یہِ تہِ چھِ کٔمۍ سٕنٛز کٲم اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَتھ منٛز چھُنہٕ وۄنۍ سوٗنٛچِو تُہۍ پانَے کۄس کۄس کٲم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تِمن سارنٕے کامٮ۪ن منٛز اللہ تعالیٰ کُن زانُن یہِ گوٚو توحیٖد الربوبیہ توحیٖد الربوبیہ کیٛاہ ثمرات چھِ اَسہِ کیٛاہ فرٛوٗٹٕس مِلان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ توحیٖد الربوبیہ مانو گۄڈٕنیُک طعم الایٖمان ایٖمانُک مذاق یُس چھُنہ ایٖمانٕچ چاشنی یۄس چھےٚ نہ مِٹھاس سۄ چکھو أسۍ تیٚلہِ ییٚلہِ اَسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ ایٖمان توحیٖد الربوبیتَس پٮ۪ٹھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایٖمان تٔمۍ شخصن چوٚکھ مزٕ کمیُک ایٖمانُک من رضی باللہ رۄبا یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رۄب آسنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ سپدیو وبالاسلامی دیٖنا اسلام کِس دیٖن آسنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ سپدیو وبمحمد الرسوٗلا بیٚیہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس رسوٗل آسنس پٮ۪ٹھ رٲضۍ سپدیو وۄنۍ کیٛاہ چھُ یِمو ترٛیو منٛز اکھ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رۄب آسنس پٮ۪ٹھ گوٚو توحیٖد الربوبیہ اَمہِ سۭتۍ چھِ ایٖمانٕچ مِٹھاس چکھان اکھ اِنسان دوٚیِم شباش سوٗنٛچِو پننہِ جایہِ التوافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان توحیٖد الربوبیہُک اقرار چھُ کران اَمہِ یقیٖن تہٕ ایٖمان ذٔریعہٕ چھُ سُہ فطرتس سۭتۍ تتھ فطرتس سۭتۍ موافقت کران یتھ فطرتس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن اکھ اِنسان کیٛاہ کوٚر پٲدٕ کوٚر فطرت اللہ التي فطر الناس عليها یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سۄ فطرت یتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن لُکھ کیٛاہ کٔرۍ پٲدٕ کٔرِنۍ سمجھ چھےٚ یِوان وۄنۍ کیٛاہ چھُ وۄنۍ کیٛاہ چھِ اِنسان سٕنٛز فطرت اصل توحیٖد الربوبیہ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایٖمان انُن ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان ربوبیتُک اقرار کران چھُ توحیٖد الربوبیہ مانان چھُ یہِ چھُ فطرتس موافق روزان فطرتس موافق یُس أمِس پنُن اصل چھُ یہِ چھُ تتھ موافق روزان سمجھ چھےٚ یِوان ترٛیٚیِم تقویت التعلق باللہ والتوکل علیہ والافتقار الیہ ترٛیٚیِم فٲیدٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھُ أکِس بنٛدٕ سُنٛد امہِ سۭتۍ تعلق مضبوٗط گژھان گژھیا مضبوٗط کِنہٕ نہ کِتھ کٔنۍ شباش کِتھ کٔنۍ گژھِ مضبوٗط یہِ سوٗنٛچزیو گرِ والتوکل علیہ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ سُنٛد توکل بڑان بروسہٕ بڑان یہِ چھُنہٕ پتہٕ لُکن نِش اُمید کران مےٚ نیرِ اتٮ۪ن خٲر یہِ چھُنہٕ لُکن پتہٕ پکان امہِ پتہٕ أمِس چھِ پتہ النافع الضار چھُ کُس نفع دِنہٕ وول تہٕ نۄقصان واتناوَن وول چھُ اللہ تعالیٰ یہِ چھُنہٕ پتہٕ اِنسانن کھوژان سمجھ چھےٚ یِوان والافتقار الیہ یہِ چھُ پنُن پان کران محتاج محسوٗس اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ أمِس یُتھُے پتہ چھےٚ میون وۄتھُن میون بِہُن میٲنِس جسمس انٛدر یِم تہِ حرکات سکنات چھِ یِم تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِجازتہٕ سۭتی گژھان مشیت سۭتی یہِ چھُ دپان نہ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد محتاج مےٚ چھُنہٕ پننِس بسس منٛز توفیٖق تہِ نیرِ مےٚ کتٮ۪ن اللہ تعالیٰ سٕے نِش ژوٗرِم توحیٖد الربوبیہ چھُ أکِس اِنسانس واتناوان توحیٖد الالوٗہیہس تام ییٚلہِ یہِ اللہ تعالیٰ ہس رۄب مانہِ نہ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہس خالق مانہِ نہ اَسہِ چھُ ووٚنمُت معبوٗد آسنس چھِ مُختٔلِف پیرامیٖٹٲرٕس کیٛاہ کیٛاہ چھُس سُہ گژھِ خالق آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک سُہ گژھِ رازق آسُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس سُہ گژھِ مالک مُدبر محی مُمیٖت سٲری چیٖز یِم تہِ ربوبیتس منٛز چھِ یِوان تِم گژھن تٔمِس منٛز آسٕنۍ تیٚلہِ چھُ سُہ کتھ لایق عبادتس لایق ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ اکھ بنٛدٕ توحیٖد الربوبیہ یِم سٲری ربوبیتٕکۍ یِم تہِ معانی چھِ تِم مانہِ اللہ تعالیٰ ہس مُتعلق اللہ تعالیٰ ہس دپہِ تِم سٲری معانی یِم تہِ ربوبیتٕکۍ چھِ تِم چھِ لایق زیبا یا تِہُنٛد مُستحق چھُ فقط اللہ تعالیٰ یہِ کیٛاہ کرِ یہِ کرِ توحیٖد الالوٗہیہس کُن تہِ أمِس کیٛاہ موجہ اہم نُقطہٕ چھُ توحیٖد الربوبیہ کِس تعلُقس سۭتۍ یُس ضروٗری چھُ زانُن کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یِمن مُشرِکن سۭتۍ قتال کوٚر نہ تتھ دورس انٛدر تِم ٲسۍ توحیٖد الربوبیہ مانان کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ توحیٖد الربوبیہ مانان کم
मुशरिकीन मक्का तमि साथ, मगर तमि बावजूद ते आव न तिमन क्या वन्न मुसलमान वन्न। हफ वल तो खसार अजकन तिमन मुसलमान हंद खतर यम मुसलमान ٲसित तौहीद रुबूबिय्या माननी छुन। समझ तमि साथ कम मुशरिकीन कुफ्फार यमन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम छ काफिर यमन सत क़िताल गो तिम तौहीद रुबूबिय्या मानान। मगर आज अजकिस दौरस अंदर छ मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह परन वल यम न तौहीद रुबूबिय्या मानान छ कहिन। वन क्या दलील छ अस निश कि तिम मानान। सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 15 अल्लाह ताला बयान फरमान वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह। अगर हस्त यमन सवाल करू आसमान तो जमीन कम कर पैद क्या आव अत मज पैद कर अस वन नत रुबूबियत दोन चीजन कम हज कोर पैद ला यक़ूलुन अल्लाह तिम वनन अल्लाह तआला कोर पैद। और अल्लाह तआला मा अपज कथ वनान वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह ताला सज कथ पज तमिस मालूम तिम वनन यी। दोयम आयत कुल फरमायु हज या रसूल अल्लाह मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। आसमान किन जमीन किन कुछ तय रिज़्क़ अता करान। अम्मन यमलिकु समअ वल अबसार या वनिमुक बोजनुक यम कान छ बोजुन छ वुछुन छ अच छ अमिच मिल्कियत कमिस आछ फाइनली। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित कुछ मर्द अंदर जिंद कड़ान व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य और जिंदा अंदर क्या कड़ान मर्द कड़ान। वमन युदब्बिरुल अम्र कुछ उमूरन हिंस तदबीर अंजाम दिवान फसयक़ूलून अल्लाह यम क्या दपन अल्लाह। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून तेल दपुक तेल क्या शुन तक़वा शार बनान तेल क्या शुन तौहीद उलूहियत माना। समझे मान गो तम सातक मुशरिकीन क्या मानान तौहीद रुबूबिय्या। समझे मान यम सात तिमन खौफ ओस ना वन आसान आम हालतन मज तम तौहीद रुबूबिय्या मानान। यम सात वन तिमन खौफ ओस ना सरजद गसान हाय 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 वन क्या बन तूफान योतन तम सात ओस तिहुंद यकीन अल्लाह ताला पे क्या बनान ज्यादा बनान तिम तम सात ज्यादा रुबूबियत मानान। दलील अल्लाह ताला बयान फरमान व इज़ा रकिबू फिल फुल्क यम सात यम कश्ती मन सवार छ गसान दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन यम छ अल्लाह तआला दुआ करान पनुन ये दुआ पनुन ये दीन पनुन ये इबादत खालिस कम सिन खतर करित अल्लाह ताला सिन खतर। गो बाज़ औकातन अंदर रसिम तौहीद उलूहियत मानान मगर कार ये साथ खौफ गसक फलम्मा नज्जाहुम इलल बर पत युथि अल्लाह ताला यमन नजात छ दिवान खुशकी कुन समंदर मज द्राय ना तूफान ओस खोचयम वन गसन मारन वन युथि नजात दुतनक गयम कोकुन खुशकी कुन इदा हम युशरिकून अति क्या करान क्या अल्लाह ताला से शिरक। मगर कम से कम यम साथ खौफ ओस तम साथ तम उलूहियत ति मानान रुबूबियतस सत सत। पत वुचतो अजिक मुसलमान युस अख मारूफ वाक़या मे बूजमुत सह गो हज करने तो मो तवाफ तरान सह गो बेमार तम कोर घर फोन दोपन अत गई फलान जाए मे तकलीफ सह अल्लाह ताला सिंस दरबारस मज होत तमिस तत पे पैगाम कोत कशीर फलान जाए गई तकलीफ यह तकलीफ गस तमे सत दूर अल्लाहुल मुस्तआन। तिहुन तौहीद रुबूबिय्या मान पत कोर क़िताल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम तम सातक मुशरिकीन बे कोरुक बयान तिम छ क्या कुफ्फार युस वन पन्नस पानस मुसलमान आस वनान अम पत तौहीद रुबूबिय्यतुक त इनकार करान यह हफ यह वैल यह खसार तिहंद खतर अल्लाह ताला मंगो रब्बुल आलमीन थज तौहीदस पे रुबूबियत उलूहियत अस्मा व सिफात यम तौहीद 93 किस्म
यम गसन पाइवस्त रोजन सैनिस कत सत दिलस सत। यह हकीकी कामयाबी। अमालन अंदर कमी पेशी इवान, गुनाह तो सरजद सपदान, मगर यथी गुनाह गसन ना आसिन। अल्लाह ताला बख्शन वोल। अल्लाह ताला मंगो अल्लाह ताला दीन तौफीक तौहीदस पे साबित रोजनुक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।